današnji forum, na katerem so bile podpisane zaveze, da bodo podjetja, še posebej tudi tiste, v katerih ima delež država, aktivno spoštovala človekove pravice tudi znotraj sebe, se pravi pri delavcih, pri vseh zaposlenih, je pomemben korak naprej za Slovenijo in tudi za svet. Namreč Slovenija s tem postaja ena izmed redkih držav na svetu, 22. po vrsti, ki je podpisala tovrstne, bi rekel, dokumente, ki se aktivno loteva varstva človekovih pravic v gospodarstvu. V sodobnem svetu vemo, da prav v korporacijah prihaja, torej tudi v manjših podjetjih seveda, lahko prihaja do velikih zlorab človekovega dostojanstva, do kršitev človekovih pravic. In zato je tako pomembno, da tudi na tem gospodarskem polju država in podjetja skupaj sodelujemo, pa da bomo preprečevali, bi rekel, take kršitve. Zato je današnji dogodek pomemben, ker tudi država in nekatera pomembna podjetja skupaj dajemo zgled, vabimo tudi seveda vsa ostala podjetja, da pristopijo k tovrstnim zavezam, da sprejmejo svoje etične kodekse, kajti gospodarstvo mora v več vidikih služiti predvsem ljudem. Tudi v tem smislu, da so zaposleni vsi zavarovani v svojem dostojanstvu in svojih človekovih pravicah. In zato si bomo na ta način še vedno v prihodnje prizadevali. To je prvi pomemben korak. Veseli me in čestitam in ponosen sem na vsa podjetja, ki so danes te zaveze že podpisala in seveda, kot sem rekel, vabljena vsa ostala in država bo tukaj ostala zelo aktivna. Well, first of all, it's the right thing to do, and it's what is expected from the global community, international community and stakeholders. But also importantly, it can be a very good thing for your business. You can manage your risk more effectively. There can be a lot of financial implications for a company who gets engaged in human rights abuse. It can be through campaigning or boycotts or access to capital. So it really is a combination of doing the right thing and doing what is expected, but also effectively managing the risk that your companies could face in terms of financial performance as a result of not managing human rights risk effectively. In Switzerland, we have a lot of businesses that are already involved and quite active on the domain of business and human rights. And it's quite helpful for us, the government, to work together with the businesses to try to implement UN Guiding Principles more broadly in Switzerland. So they are a reliable partner for us in our activities, and this is a main part of our experience in Switzerland.